Sawubona Buthemba, uyaphila? Ngumuntu wesifazane mina ofundile osebenzayo, kahle kahle nguthisha omkhulu, ngeke ngichazeke isikole. And ngiwuthisha omkhulu nje, nginengane yami ehlanyayo Buthemba namhlanje ekhanda, ino 10 years wonke ihlanya. Ifundile and iqedile nje isikole, iphuma ngisho e-DUT, ifunde e-DUT. Lalela ke Buthemba, yahlanyiswa yini. So umntanami wani mayeqeda ukugraduate wazama ukufuna umsebenzi, wangawuthola masinyane. Then ngesimo sokuthi vele besingasibo abantu abasokolayo when it comes to financial, so bengikwazi ewahlala ke ekhaya, but iziqe enazo umsebenzi awutholakali-ke kalula. Angize lana ukuthi wahlanyiswa yini Buthemba, and isezizamile akalapheki. Umntanami wahlangana nomuntu ku-Facebook, so lo muntu wesilisa wamcela ukuthi shuthi bayajola cause izinto zey'ngane angiy'ngeni mina. Shuthi wajola nalo muntu ku-Facebook, bagcine sebethi bathandana ku-Facebook. Guys, ngibuye ngingaboni kahle, bathandana ku-Facebook. Then lo muntu wabe semfakela imali ukuthi egibele ezezombona. Ubhuti lo wayehlala eGoli, usisi umntwanami ehlala ngapha e-KZN. So ubhuti wamnikeza imali, wathi akabhukhe ibhasi cause ngalelo langa masibuka i-conversation esasiyibuka efonini, ubhuti wayekade ethe ungena ebusuku uzophuma ekuseni. So umntanami ubezohamba ubusuku bonke, uma efika ekuseni efike semlindile ebus stop. Ubhuti wayekade emsendele u-1.5 webhasi, wamsendela u-2000 wokuthi enze ikhanda ethenge iy'mpahla. Sengichaza yonke imali akayeyifakile ubhuti kwakumalini. Wamsendela u-2000 ukuthi ethenge iy'mpahla, elungise nekhanda. In addition wayemnikeze nemali yokuthi ethenge ukudla endleleni. Alright, yonke imali yayingango-4000, okubukeka ukuthi ku-conversation kwangayona imali yokuqala ayekade kamsendela yona, wangafika. Alright Buthemba, then ubhuti wabe sebhala imeseji, ebhalela umntanami imeseji ayisiqhamuka. Kwakubukeka ngathi akuyona imali yokuqala le akaseke ayithathile usisi umntanami kulo bhuti, ngenxa yokwakufunda ama-conversation. Alright, so kuhambe Buthemba, umntanami eqala ekhulume yedwa. Ubhuti wasenda imeseji cause umntanami wayesemblokile. Wamsendela imeseji ngenye account ka-Facebook. Yathi imeseji yayincane nje, ithi ngizokwenza ngawe isibonelo sabantu abadla imali yabantu abangabazi. Alright Buthemba, wakhokha-ke ngazama mina ukuzama ukucontacta lo bhuti ukuthi ngimthole, ukumkhokhela yonke imali. Sasingasakhona ukumthola and sazama sangamthola Buthemba. Waqala umntanami akhuluma yedwa, ngoba ngitshela elunyelwe ngasingazi ulunywa yini, ebhonqa phansi ekhuluma yedwa. Wayekevuka ebusuku Buthemba, ehamba egqoka iphenti ephumele phandle, ememeze phandle, yabo, esimemeza amagama ethu sonke phandle, yabo, esithuke Buthemba phandle. Sabona ukuthi serious lento. Saqala samhambisa abantu, kwathiwa uhlanyiswe umuntu akaye emsendela imali ukuthi egibele ezombona. Guys, ngicela umuntu lesa siyozwa kuye kwawukuthi uyachaza ukuthi lo muntu uhlanyiswe umuntu adla imali yakhe ukuze, and la umhambelile uphumele ngisho ngaphandle. Guys, ngingakayiqedile indaba, ngicela bantu besifazane. So Buthemba, umntanami waqala-ke wahlanya, kwaya wangafuna ukugeza. Uma-ke nje wathelwa amanzi elunyelwe ebhonqe phansi, kwaphela iviki lapho ufundile. Waqala-ke manje wahlanya. Kumanje Buthemba usehlanya into yangempela, and usebuya mhlawumbe ekhaya emva kwa-6 months ukubona kwakhe ukuthi no, usaphila kusho ukuthi umntanami. Kubuhlungu Buthemba, kodwa-ke engizama ukuxwayisa ebantwini besifazane, angidingi usizo la, ngidinga ukuxwayisa abantu besifazane, more especially laba abadla imali yabantu besilisa uma bebasendelile imali yokuza. Sabingelela ngani sokuthi sicela uqale ungena kuleli khasi lethu, wenza ubulungiswa, cofa subscribe button le channel yethu. Wena nizakethu lena-ke eyike abayibhalela uButhemba, yona-ke ijule kakhulu
ukuthi-ke hhayi impela owadla imali yokuza usephambanelwe ikhanda. Mina-ke nayo ngani zakwethu bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ngane zakwethu kwakumele amxolele esedle imali yakhe, noma ngane zakwethu kwakumele nje akwenze lokhu akwenzile. Mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini, noma hhayi cha wadla imali yomuntu o-wrong. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke asihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane nawe kwividiyo elandelayo. Danko, bye.